Харизбой. کار بوری نمی اشتی به کار کاروچی برا مردم چخیر هستن. مردم خیلی چخیر روی که است مردم این کوی بیش مردم کوی بیش. مردم کویبش основной اگر гражданин Тоҷикистоно через Белоруссия рафтесян хамуам возможность дорожне ки меган эмиграциянка метян да Белоруссия да дальше шар хчон бояд решат кнану и қонунӣ мешава ғайри қонунӣ мешава и шакли мо намедонем мо барои билетумон ҷавоб медиҳем ки 100% мерасанд мегзананд нафарон ки паспорти русӣ доранд во чӣ кор мекунанд паспорти русӣ доштагио ака фақат загранпаспорти русӣ доштагӣ и имеющий основания гражданства России внутренний паспорт агар загран надошта бошанд мешавад метавонанд через Бишкек бипаранд Истанбул ай Истанбул Москва худаш уқа қимати нест 25 000 русӣ мешавад общий то Москва вообще-то капец да мы 36 000 гектем банга гектем 36 600 иҷа короче общий 25 000 фақат ҳарда билет мешавад плюс багаж мешавад 30 килограмм туркиш авиалиния спокойно метавонад биравад ин одамо дар туғри кардесем гузашта рафтесам номерои телефон там ефтияк номерои телефонам ҳамун кор мекардагиш 900 222 967 боя билайни дига дорем 800 00 09 69 ватсап имо доридам ватсап имо фақат 900 222 967 дай любое время обращаться к ним саломат бошина бародаро чӣ то мехӯра касе ки дар Тоҷикистон ай паспорти русӣ дора гражданини русӣ барои шумо шанси хуб Парвиз видео барои та ина самолет видишь